Байбат. Бизимди кууп келдиң. Батырдын сөзү алтындан кымбат дейт. Бирок менчелик сага эч ким алтын бербейт. 3/1 бөлүгүн ал. Өз эркиң менен барасыңбы? Же күчкө салайынбы? Батыр, ойлончу. Дүйнөдө мендей жомарт адам жок. Теңге бөлөйлү, өз жолубузга чөйлү. Ana, Батырдын батыры деп Байботон айтат. Канча берем деди? Жигиттин сөзү өлгөнчө өз өлгөн артык. Мага ашыкчанын кереги жок. Батыр, сага бир маанилүү иш бар. Биздин чөлкөмгө жер оштуруп, сыйкырчы дейби бирөө келген өңдөнөт. Ал биздин душмандарга кудурети бир күчтүү буюм тайым даярдап койгон эмиш. Ханым, мынчалык жандысыз заттарын айтпадыңыз эле. Анткен менен Батыр өз антын бузбайт экенине көзүбүз жетти. Кандай иш болсо дагы Батырга ишенсе болот. Эми мен сизге ишенсем болобу? Мен сага бир сандык толо алтын берем. Мен эми бир эмес 3 ирет маскара кылгыңыз келген экен да. Байбото! Байбото! Денеңдин чоо жери сууга албады го. Ай жаңырган тура. Ай күнүңө жетип калыптыр. Байбото, чегарага душман толуп, алардын азуулары ай жанып турат. Катыгын беребиз. Алар төмөн болсо, биздин кол 10 төмөн болот. Баарыбыздын тагдырыбыз бирдей болгону менен жол эки башка түшүп жатпайбы, Батыр? Эми жумурай журттун тагдыры сенин колуңда кылтылдап турат. Акбалт ата. Калайык калктын тагдыры хандардын мойнунда. Кези келсе жөнөкөй малчы хандан жогору турат. Өзүңдөй жоокердин колунан келген бул ишке бир да камбатын албайт. Бул сыйкырчы биздин элди бир балеге түрткөнү турат окшойт. Мында адам баласы көрбөгөн бир укмуш курал турат. Ата, намысыма күмөн санап мени мазактады. Кыргыз качан бири-биринин ишеничине суу сепчиле. Мен бул ишке бара албайм. Оми. Арыстаным, аксакалдын өтүнүчүн четке каксаң болбостур. Хан үчүн эмес, элиң үчүн.
ана мына төрөлөт деген чүрпүң үчүн. Ушунун өзү эген берген сыноодур. Жараткан жалгап, тукумубуз өсөр. Тя, нүстөсүрөк. Көрсөт. Нусон. Мына курал. Мына ушу курал менен көчмөндөрдүн болгон жерин оңойло басып аласыңар. Тя, зыбала. Адасал. Шапмала. Лепла. Бул көчмөндөрдүгү. Муну бир да жебете шалбайт. Алдасан, башыңды алат. Лупларыкыны низдип божа. Нечмөкөн сени ниет ысаптала. Бул курал менен биздин ажо. Көчмөндөрдүн жерин эле эмес, бүткүл дүйнөнү басып алам дейт. Конечно, конечно. Мындай куралдан мен муну уунду алып келип берем. А силер жанакы сүйлөшкөн жерге саймал таштын астына бир толо сандык алтын көмүп койгула. Данияр Арбакчы бай, кешен бирек кеп бассак, ошо менен бир шабада. Ой, мынау жа мондай жебеси жок, атылбайт. Нашеке, шапасы. Кыялларың бар. Ага кандай куралдарың бар дейт. Таска чыгарган. Бар. Бар. Бир күчтүү курал бар. Ал жалгыз onu жок кылып жиберет. Кемели шеле. Шамбасын ошо бир кесер. Ал 3 сандык алтын. 3. От. Бул секирди отту да сатып алып издейт. Жок. Бак бул эме баасы жок, кымбат. Жок, сата албайм. Зыбала, Нусот. Мейли эме. Достугуз үчүн.
Бирок жаңыланууга дайым ачык мүнөзүңүз жакынкы арада толук жемишин бериши ыктымал. Текечер жылдызы, бүгүн карыздан качып кутула албайсыз. Следователь Эгембердиев. Идем, Кася? Идем. Слышь, ты что делаешь? Виноват, командир. Шнурок не развязывается. Будь другом, а? Ты что, гонишь, что ли? На 15 суток сядешь. Да за что? Да вы сначала туалеты нормальные поставь, попить или... Что, поедем в участок или как? Или как? Не. А душу даешь или поедем? О, вот это другое дело. Все, свободен. До свидания. Так, стоп. Че? Сюда иди. На, возьми. Бери. Спасибо, командир. Но я взяток не беру. Туура 1200 жыл мурун 820-жылы Кыргыз кагандыгы менен Уйгур кагандыгынын ортосунда согуштар башталып, кыргыздар уйгурлардын борбору Ордо балык шаарын басып алган. Ички Азияда Улуу Кыргыз кагандыгы негизделе башталган. Ballar. Diye hayvan gitti. Ya kılmaz o kazı hayreti. Следователь Эгембердиев. Ами, айзал қорасын. Сен не обязательно тырыштырып кекпе. Давай кечинде алмаштырып койла бу ойду. Давай. Туре. Тет лобовой төлейсің ұқтың бе? Оны қаяқтан алдың? Мен қайсыл жердемін? Бияқтан сұрын мен берем. Қаяқтан алдың деймін оны? Сиқыршыдан. Не? Қайсыл жердемін мен? Бұл емне? Сен чегіп алған неме ұқсайсың, а? Жүрші участокқа. Сен кимсің, Байбото. Аяндан, чуңқыр суының бер жағы. Бияқ театр емес, нормально сөйлешші.
Шумдугум кургур. Бул жерди ким ээлик кылат? Ханын кими? Кайсы хан? Сокеби? Соке? А сен кимсиң, Баатыр? Кандай кимсиң? Опер. Мындай улуттук каным жок. Каякта улут, кыргызмын. Кыргыз? Ай атаң көрө кечир тууган. Кол көтөргөнүм үчүн кечир. Кыргызга кол көтөрбөйт. Сен дана чек алгансың го. Токтот! Не oldu? Мына сыйкырчы. Кайсы сыйкырчы? Биздин душмандарга курал жарактарды сатып жатат. Мен мунун башын кесем. Шумбай. Киресчи? Бул артистин кайдан тапкансың? Кичине жинди неме окшойт бул. Ошо да жаман күчтүү экен. Чыгар мени. Салам алейкум, брат, кандайың? Майктайын. Сен жана Супрадагы брат белең, красавчик, жүрөр эдиң го алдыны кийип ал. Өзүң жөн жүрбөйсүң, жакка тыгып коет эркекче. Биз дагы көрүп калдык го, жакка кирип чыгырчы. Көрдү, палеон аппараттары сатып бересиң, ана ушундай болуп кетет деп кой. Тынч жүрсөң эч ким брат, тамашалап атпын, койбойн. Доке, койбойн, тамашалап атпын. Алам, не oldu апа? Не илеп атасыз ба? Кайра турецкий сериалыңызды көрүп алдыңыз да? Я? Ой, шейгендер десе. Сарсан олғыңыз апа, чечегіз. Мақұл апа, қайра чалайыншы азыр. Қармалдың ба? Кісін оңға істесе. Сізге бір сұрағым бар. Емнеге, менің клиентім бұл жерде сұрақта отырады. Основание. Инчек. Biz tanış emesmiz be? Hem sizde tanıyan kişi yok ko. Yok. Men sizdi böyle жерден көргөзүп турам. Ama onu görgөндөй болуп элесиз бе? Каяктан? Сиздики үй? Меники? Муну жакында бирөө урдап кеткен. Ал тууралуу биз заявление жазганбыз. Заявление жаздык белек дейм. Не? Жаза элексиңерби? Не турасың? Иди давай. Неге ушунча плачу, а? Урун таптыңарбы? Ким экен? Отурат. Кичине орукчан неме окшойт. Кандай орукчан? Жинди. Көрсөк болобу? Ну, братан, красавчик турлы айтып атсың, негизи кыргызга кол көтөрбөй эле болуш керек. Мен эле көтөрбөй эле коеюн дейм, көбүрөөк дирделең дегендер жүрүп коесуң да, так мен эле тие бербейм. Эркекче жөнүнөчү. Шумбай. Чыгар мени. Ит акмагың чыгарам. Таппай калат дедиң бе? Үйүнүң братан, жаңы эле кыргызга тибейт деп аттың эле го? Шө, братан, но поход кыргыз менен митис окшойт да. Көзү дагы не элекет, башкача го. Эмне байке, тааныйсыз бе? Танет. Биринчи жол көрүшүм. Жалган айтпа. Биздин душмандарга курал сатып. Курал? Кайсы курал? Сыйкырдуу курал. Шумбай. Душман?
Мұның точно ненормальный оқшайды. Әділет Талабекович, бізді кешіріп қойыңыз. Түсінбестік келіп шықты. Жүріңіз кабинетке. Ештек емес. Болу өрет. Шығар мені! Бұлым не олғаным? Жаңыл тұрсын оны. Молодой боец. Рвес с собой дегендей. Ничего. Самый негізгісі мол пистолетім табылды. Остальное чіпқа да. Мен де бұл жерде көпке задерживаться етіп қалдым. Эми элдик кишибизде жаныбыз тынбайт дегендей. Эми все, слежка кылбайсың го дейм, Не болгон слежка? Не. Претензия жок. Бар жакшы. Саламат. И баса. Жанакы ненормальный эмне болот? Чуңгаргонго жөнөтөбүз. Правильно. Да? Ну, жаңылыкка турсунум да. Жакшы караңыз. Сен эмне муну аңдып жүрөсүң? Бул аябай сасык да. Анан сенин да, менин да башыбыз кетет. Эми бир жолосоң, жумуштан айдай. Сардар, базардың барын қарап шықтым. Киши жоғалды деген барын қарадым. Тиги артисиңден дайын жоқ. Еш жерден шыққан жоқ. Мен наратрюкада жоқ. Допросқа шақырчы. Авайлай ал, құтырған немекен қауа болбасын, а? Саға ашты? Гел. Чешчі нарушнен. Ат тұшағанға жақшы бұйымдар бар екен. Барчы тұрғач. Алыс кетпегілі мақұл бе? Құсақ ашты? Кел. Же. Теги туғанға алып барып берем. Қырғыз-қырғызды ешқашан ашқа таштаған емес. Өлеже иче бөлеже. Баштан төкпөй чачпай айтып берчи. Ошондон соң кудуктан чыгып темир тезектин арасында пайда болдум. Мен ошол жакка алып бар. Колуктун мында көз жарарыма алы келди окшойт. Колуктун? Аялың бар ғой сен? Ким аты? Чачыкей. Эмнечикей? Чачыкей. Чача деп койсо болот турбайбы, э? Чачыкей. Байбато менен Чачакей издешпей табышсыңар, э? Биз издешкен эмеспиз. Биз кыз кумайда таанышканбыз. Өзүң эрге жетиптирсиң. Үйлөнгөнсүңбү? Кыз жок. Кыз жок? Кыз жок? Эркектер кантип атасыңар? Жок эй. Жакшы кыз жок, жакшы кыз. Жаккан жүрөккө. Сапарымды улайын. Кеттикпи? Кеттик. Ке бата кылганда. Az kет. Жаткан болдосун. Жүр. Кыргызды тойгузат дедим беле? Жүрү берчиңди бер. Шумпай. Кыргызды алдаган эмес. Койчай, братан, мага ба? Души, братанчик, сушняк деле ала келсең болмок экен.
Топырақ бергендей эле өлдүм, братан. От души, братанчик, көңүлүнө тура, братан, да. О, командир, а я тут ничего не краду. Тихо, иди отсюда. Командир, дай 2 сотни, а? На, 500. От души даю? От души болдучи, идите. Свободен. Assalamualaikum ata. Aleyküm assalam. Gel balam. Көчүк бас. Sen kayka gelip kaldın? Алпбек каган башкарган кыргыздардын жери. Кыргыздын жоосу 10 түмен болуп салгылашууга даяр турушат. Сен ошол жакка бараткан жоокерсиң го. Кел балам. Тең жегенди теңирим сүйүптүр дейт. Аз болсо дагы тең бөлүшүп жейли. Азыр кайсы заман? Байбото дегенди билесизби? Байботону укпаган, билбеген жан барбы? Кейбиңе караганда бөлөк жактан окшойсуң. Кайдан келатасың, Батыр? Келечектен ата. Мейлиңиз жакшы туруңуз. Çıkıp dur çeşke. Turay. Hey tur. Kırgız kaçan töşökte жатып өлчү, ey. Tur. Кудукту таптым, кет үйүңө. Ey, кыргыз кол көтөрбөй, тамай? Братанчик, мен деле кой бере бербейсиң, мен отура берем мен жерде. Кыргызды камойт го дейм, братан. Кой берүүчү ат ушул. Тура. Кайка? Муну кое берип кол, Мунун кайрылы келет да бирөөмен тытышып. Түз жүр макул. Давай. Сураштырсам планчик болуп чыгат экен да. Брат, сен үчүн 30 сутка эле отура берем эркекче нердечи? Братан, мен түшүнтү депутаттын схемасын. Көрсө ал ушунтпай аткан турбайбы? Тияктан бияка, бияктан тияка понтуруп, базар жок, түшүндүм мен. Братан,
Сен жана мен де байсақ болот экен. Кредитти утулабыз, буттан турабыз, братан. Сен жакка тойгана ачабыз, силерде тойгана бар да турабы той бергендер. Чачаша жеңебиздин чачын фарфрейшн кылабыз. Жар-жарда кот. А сен болсо тамада болосуң. Конкурстарда катырасың. Зың болот. 10% сага беребиз, братан. Не аспы? 20-чы, братан. 20 берели анда сага, эмне жабып койгон бияка? Кече жакшы өтпөдүм беле. Тойканан понт өлдү. Сыйкырчынын кылганы. Табышыбыз керек, дароо. Киши укса экөөбүздү психушкага тыгат. Угуп атасыңбы? Жиндиканага. Сен келечекке түшүп калдың. Бияк өзүнчө эле кино болуп кетти го, айтсаң ишенбеген. Ошондо силер биздин урпактарсыңар. Ооба. Дагы сураштырып чыкпа, экөөбүз тууганчык болуп чыкпайлы. Сен мага жана Шумпайды таа бер. Мен ага барып жаңжал чыгарам. Анын акчасы көп. Ал мамлекеттин акчасын көп уурдаган. Ошон үчүн ага эч ким эчтеке дебейт. Шундугун кургур. Уурулар бийлик кылган заманбы? Бизде уурулардын колун кесет. Жок, токтот андайыңды. Азыркы жашоодо доказательство деген. Далил керек, далил. Болбосо сен түрмөгө камайт, мени жумуштан айда берет. Азыр үйгө барабыз. Анын үйдөгүлөргө досум деп коем. Анан алардын көзүнчө ал эле, бул эле, апийимдин гүл эле. Бу заман, тиги заман деп жөн отур, макулбу? Энеси кайда? Билбейм, ойноп жүрсө керек, басчы. Аз нормальный болуп, өзүң максимально түз алып отур, макулбу? Эмне деп элетасың? Тантырбай кыргызча сүйлөчү. Аз мен эмне десем ошого баш ийкей бер, кылган нерсем туура бер, макулбу? Бас. Шеко? Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы иштер. Кандайсың? Апа, бул Байбото. Мага жардамчы кылып кош беришти, эмне иштеп дейт. Арабаңыз. Тогой. Жүрүп бир кел бияка. Апа. Биздикине жашап турсун, Мейли. Gel oğlum. Илгери Байбото деген баатыр болгон. Апа, сизге ушунча сөз берсе эле тарых сабагын баштайсыз да. Жаштар кайда жүрүш керек? Бу биздин ата-бабаларыбыз алып кишилер болгон. Биздин тарыхыбыз өтө бай. Апа, бул Байбото Аксайдан келген. Тети тоодон түшкөн эмес да, такыр. Сарайда эле ошо жашоосу ошакта өткөн. Шаарды көргөн эмес, кыскасы. Дикирээк да кичине. Кичине эмес, бир топ эле дикийсиң, туурабы? Кош келипсиң. Ширин, байкең эч нерсе көргөн эмес, Туалет көргөн эмес, телефон көргөн эмес. Сен мугалимсиң да баарын үйрөт, макулбу? Андан көрөк толук туура кинону көрсөтүш керек. Ошондо бат үйрөнөт. Алтыным кок. Ошо билет да баарын. Al öyle kılıç. Soğuk al oldu. Bası erтерек үйгө баралы. Daha көрөм. Болдучу, кино көрүлүк жапайдай болбой. Айта келе жапайсың да. Бас үйдө бар, үйдөн көрөбүз бас.
Эртең да барабызбы киного? Байбото. Терминатор болуп атабы. Байке, мантып қойсың, что? Жақшы. Жақшы кишкен. Эгерде жетиштүү добуш алып бербесем, мандатымды бошотуп берем деп ант берем. Бошотуп бербесем, Кудайдын өзү урсун. Нан урсун. Жакшылык көрбөй калайын. Итке минген кедейдей болуп самсалап үйдө отуруп калайын. Жарайбы? Кутуке. Бир моментин окубай калдым. Балдарымдын жакшылыгын ушунуңарды жөн эле койбойлубу? Кутуке, сен туура түшүн. Мен өзүмдү өзүм ошентип эле снимать эттим. Давай. Балдарымдын жакшылыгын көрбөй калайын. Снял? Бар, чыгып турчу. Кутуке, Кутуке. Сен взносты төлөй элексиң. А өзүң билесиң. Ар бир кандидаттын өзүнүн ставкасы бар. Азыр бир аз жумуш жакшы болбой атат. Вот депутат болоюн, баарынан кутулам. Нан урсун, өлүп кетейин, кутулам. Ким о итке минген? Кутуке, ишенем. Сен лучше менден по-другому кутул. Ай, Адилет. Снова нужен пистолет? Сен мага граната алып чыгып бер. Рыбалка керек. Каякта рыбалка? Жайым, граната балыктар жакшы түшөт деп уккам. Динамит болбойбу? Горно добивающий. Болбойт. Колго баткыдай буюм керек. Эгерде ошону организовать этип берсең, мен сени списоктон өйдөрөк жылдырам. Отур. Эмне чарчадыңбы? Жок ай. Көздөгөнүң эмне? Бул деген жана сыйкырчыга таандык жер. Охранная ферма. Жоголгон пистолеттер ушул жакта болсун. Эй, кимсиңер? Мен Байботом, сен кимсиң, Батыр? Не? Не керек? Не керек? Таңыр. Азыркы жигиттер катын колуп калыпсыңар. Бирок боз үй болгондо мындай болмок эмес. Мен сен нормально жүр дебедим беле? Алмаштырып салган турбайбы? Качтык. Атаныбай кушай. Дәл уктап аткан турбай. Издегениңди таптым. Эми тиги шумпайды кармайлы. Бул жетишсиз да уликалар керек. Биздин жерди душмандар басканы турат, менин убактым жок. Кой тур. Бул куралды сатып ордун алтын алат. Бирок кандай алтын болду экен?
Момдай алтын. Мұны алса бір эле киши алат. Аз бір нәрселерді қармап чукулабай жөн тур, макулбу? Аз өзім сүйлөшөм, сен эчтекеде унчукпай эле кой. Башка тилде сүйлөйт. Кандай тил? Английский. Дядя Коль, приветствую. О, Сардар, присаживайся. Ну, с чем пожаловал? С краденым никто не заходил? С краденым. С краденым к нам не приходят. Знаете, что это? Сардар, ты где взял ее? Послушай, это же редкая монета. А сколько стоит? Да она бесценна, Сардар. Ее место в лучших музеях мира. И она дорога не из-за золота, а из-за исторической ценности. Тогда купите у меня. Купите, Сардар. Есть вещи, которые не продаются и не покупаются. Нужно ее срочно, слышишь? Срочно сдать государству. Тогда, хорошо. Сатасың дейді, сатпай қойдым. Что? С такой монетой еще никто не приходил? С такой нет. Но приходил золотым динаром. Кто? Я знаю, кто. Шутник какой-то. Я его лица не заметил. Он был в очках, в маске. 3 сундука золота предлагает продать. А я его тоже пошутил. Я говорю, чтобы продать 3 сундука монет, надо их переплавить. Вот так. Алло, шеф. Ладно, Сардар, послушай меня. Сардар, это не шутка, это монета. Послушай меня. Сатылбайды. Шумпай. Шеф, шақырдыңыз ба? Саған не жин тиді? Что за беспредел? Қолын сындырып. Жаныңда кем бар еле? Нештатник. Нештатник. Адлет Талабекович. Жаңыл Тұрсыновна, нештатник? Ну, менің деген мындай қоғам алдында репутациям деген бар да. Молында емне күні, молында. Бұл ішінен башқа емде қылып отыр. Мен заява қылайын. Закончен емді жеңді. Жазасын алсын. Шеф, мен көп нәрсе тап... Қой отыршы. Қой отыр. Түсінем. Жашсың. Мен де жаш болған. Кровь кипит дегендей. Хорошо. Мен деле мұның тағдырына чапқым келбейді. Hem түсінесіз. Ушундай ел астында чоң қызмат көрсеткен мекеменің жүзіне жабатпайбы? Ой, чоң бір демкені кішіне бір неме чиритет деген мына ушулар? Официально айтайын. Административті жазаңарды бергіле? Табельное оружие удостоверением ташырып қой. Жо, шеф, ұқсаңыз? Болды. Bir сұрау. Жана ненормальный эмне болду? Отырады. Экспертиза шықса, психушкаға жөнөтөбүз. Bir көрсем болобу? Келіңіз. Тигине отырады. Эй, неме, бери эметсең? Қарабайым, танып атқан болчумун. Сен саткын душмандар менен курал сатып туткансың. Ладно, все нормально. Братан. Я. Душмандар менен курал сатып иштебе.
братан деген үйреніп алған қырсың. Ладно. Все нормально. Рахмет. таза артист қылышты ғой менің үшін. Темір таш салып алған не өлекет. Мен номерім кімден алдыңыз? Оттан алыс ойнасаң болмау екен де күшік. Алдығы чачың емес бақшың күйіп қалсам не болады? Жігіт, тегін кім? Не? Жет атаңды білесің бе? Жет атам жоқ, белгілі атам бар. Ал еще Москвада мен аны көрген емеспін. Бас. Сен айыңан жұмыстан 3 ай қайталдың. Айтпадым біле, максимально түз жүр деп. Сен нағалдығын тораңда ба. Орының кім екенін біліп қармап қолын кескеннің орнына ар жақта бер жақта жүресің. Саға бұл жұмыстың керегі жоқ. Бас жүйге. Сен үйде ол тұршы азыр. Ақырқы анекдот, кстати. Оқсам, борым езіліп қалды. Bir bala ayılda mankas ağıp durat deydi da. Anam bir qarıya ötüp barat janından. Öy çeçek. Tart. Çimkireğindi deseti. Bul çimkirek emez. Bul menin deputatlarım periripke çıktı deydi. Anda tık avuşka. Anda senin ne alardın spikerisin mi de kot. Lan. To'xta. Maga kishi keldi, davay. Joki, davay. Çay, kofe. İçtim. Sen şu maga neyle jabıştыңда қалдың, ha? Men senin skemаңды четко түшініп тұрам да. Sen ептеп маған бір дело қозғап, анан жирный взятка алышың керек, е? Сардарчик. Реально, маңа брачка болбайсың. Ментовской ешкім ташта. Аяқта жарыбайсың. Мага кел охрана. Мен ровно жақшы айлық қойып берейін. Bir 4-5 жылдан кейін кредитіңен құтыласың. Мен бары білем. Үйің аресте. Апаң, қарындашың. Ушулар жөнүндө ойлойм. Биринчиден мент эмес, милиционер. Экинчиден охранник эмесмин мен. Менттер вообще түшүнбөйт экенсиңер го силер. Эй, жалдырап келесиң анан кийин. Бұл кіші кім? Сардардың атасы. Азыр қайда? Алдағы милиционер болчу. Қызмат өтіп жүріп ошол жақтан жарадар болған. Түркияға барып дарылатал десек, ақша жоқ. Мамлекет берген ақша жетпейді. Сардар ошондо мына үйдө кредитке қойды. Түркияға барсақ кечип калтырбыз. Өтүп кетти. Айбото, жүріп кеттік іштер бар. Сардар, тамақ ішіп кетпейсіңдер ғой? Қайда ортауыз? Біреуін аңдығаны, наватқа мен. Düşmanlar менен экөөүн аралыгы салгылашабыз. Сыйкырчы куралды düşмандарға берсе, дарманыбыз жетпейт.
Сен өтөсүң ага чейин. Токтосоң кичине. Сен деген батырсың да. Чачы кейдің дағы көз жарармағалы келіптір. Қанша балаң бар? Üçüncüsü. Балдар ара төрөлүп, еш тоқтабай қойды. Байбота братсындым, бір нәрсе сұрайым деп тақыр әлі сұрай алайым да. Сұрай берейінші, жаман көрбесің. Сілер теги өшесің ары? Ол қандай? Осынан өсің бе және шан? Атамын оны сұрайын. Шындай да сұра олау. Қызды сұқ жоқ бетінен өті. Қаяқтағы тамтаңдаған сұраны бересің. Сілерді оқшентайсың арба? О. Аны қандай баштайды? Жашсың сұрағаны. Жашсың да. Деме. Таска, таладан башка жер не нашел, что ли? Салам алейкум, коллега. Алейкум. Bu жерден тыныш да. Ешкім жоқ, құлақмет тыныш. Ажылдаған қатының жоқ. Қара, кел отыр. Атаген ішті жылыталы. Алып келдің бе? Конечно. Багаждықта. Екі шымпайды қармайлы. Ойты, шашпа, алмай. Маған шенсең кішіне. Жада тұр. Короче, мен сені көрген жоқпын, сен мені көрген жоқсың. Понял? Обижаешь, коллега. Мен кімге айтмағалым? Ешкім білмейді. Өліп кетейін. Нан ұрсын. Итке миніп қарайын. Қочай, ичіп алғанда өзің ашық елдейсің. Давай. Кетті. Қалысбековқа не өрдің? Балға керекті. Майда чилер эсердим. Жөн айтты отамаз. Жөн айтпасаң о жин жазып өпкөңүз өт. Байбота. Қырғыз тұра албайм. Андай өзім. Сен біріншіден менсің. Алды қылғаның болса пытка. Екіншіден мен болса өз құқығымды жақсы білем мен. Біріншіден мен темес, милиционер. Екіншіден сілердің айыңардан жұмыстан... Айт отмайм мен! Айт отам, балқа керекті, граната! Граната? Не оған граната? Жоқ, гранатамыз! Айт отам қой, сен білмейлі қойғаның жақсы. Айт отам. Өліп кетейін, ит болайын, аты сен білмейлі қойғаның жақсы. Гранаты бұна қолым крес қылған жоқ бұны. Жүр кеттік. Жігіттер, мен бошатып қоймайсыңар мы? Бірінші жол аяғыма сұранып, esen айын десе аны да көре алмайтасыңар мы? Жігіттерді бошатып қойғыlar! Бұл сілер емне бұл жерге келіп алып эле ойды тоны айтып атасыңар. Қайдағы нәрселерді айтып біздің башымызды ортпағыла. Не oldu Gümsere? На выселение соттың чечими. Залогты башка еш сатып алды. 2 күн уақытыңар бар, бошотуп коела. Сакейін, тұратшын. Мен болған жұмысымды қылатам. Эми бул үйдүн ээси Адилет Калысбеков. Сиз ал кишини жакшы билесиз да. Мен сизге WhatsApp'тан дарек жөнөтүп койдум. Ал киши күтүп атат. Саламатта калыңыз.
Адилет Тазабекович. Таң атқыча байлап тұрар, тоңып қалдым. Тихо. Мына ушунда. Мен барым білем. Тихо. Тихо. Граната. Тихо. Тез аман Стоп. Жігіттер, идите погуляйте. Идите, погуляйте. Сен да. Сен да. Мен да. Мен сен қамап салам, Қантип? Кандидат депутаттыққа Адилет Талабекович Қалысбеков өткен заманға барып, оружие продавать етеді деген бредіңе кім ішенеді? Тияқта қырғыздар қырылған жатпай? Ал тияқта. А бияқта система башқа. Бияқара. Мен ошол монеталардан ше, мынандай шоколадкаларды жазайым. Ушу системадан силер менттер эмне болуп жүргөнүңөр? Сен андан көрө апаң менен карындашыңды талаатпай ошолор жөнүндө ойлон. Не бул? Үйүң. Кредитиңен котулдуң. Настырды экенсиң, көздөгөнүңө жеттиң. Менден эмне керек ошондо? Эчтеке? Просто мешать этпе. Понял? Бошсуң. Баса. Жанакы хрена батырыңды менин балдарыма бересиң. Жок, айта албайм. Өзүм психушкага жеткизсем, кааласаңыз сиздин көзүңүзчө. Эркекче. А тиги кудук кантип ачылат? Ал үчүн сыйкырдуу сөз керек. Эмне сөз? Тоска. Бүгүнкүгө секреттер хватает. Шоколадка. Кандай ачыларын билдиңби? Geçir koyçum beni. Emne? Ketene. Апа. Эмнеге? Кредиттен кутулдум. Балам, кулунум десе, азаматсың. Эмне маанайың жок? Ширин каякта? Ким? Карындашым Ширин. Койчу тамашаңды. Кайдагы Ширин? Апа, сиз коюңуз тамашаңызды. Кана Ширин? Ширин, Шеку. Не карта кичирейип кеткен? Ордунда эле турат. Кана ош, баткен, көл, эмне нардын жартысы калган? Балам, сен бир жериң ооруп атабы? Апа, кайсы өлкөдөбүз азыр? Кыргызстанда. Борбор Бишкек. Калкы 2 миллион эл. Сиз кыргыз улуу элбиз, кыргыз каганатты хандыгы дечи эмес белеңиз? Мен антип айткан эмесмин, балам. Биздин элибиз канчалаган кордук көрүп жашады. Куугундукту алып. Эми
Балам, доктор шақырайын ба, я? Значит, біз душмандарға құтыла баштаған екенбіз да. Бізді душмандар баса баштап тұр да. Сардар, саған не oldu, алдың? Ай, балам! Беспредел! Құдық қан ташылады. Қайсы құдық? Айт секретный сөзіңді. Өлміш! Қайсы секрет? Не так! Не? Не так. Сейчас мы. Так. Kimning kim ekenin bilmegenler öz oyun aytsa. Gözge bilmegen bilmegenler canından aytsa. Görmegenden görgörü kurusun yalgandı çındık dep aytkanlar. Benden ketkin alışka. Benden ketkin alışka. Unçu kalmadım dursa dağı kurçu parmağım. Нуток! Нуток! Нуток ты! Да что ты орешь? Портал сейчас закрыт. Ты что ли? Ну? Что значит про портал? Да знаю. Это же я по глупости хозяину завода сказал. Он мне до сих пор 500 сом должен. А как можно открыть? Да никак. Он сам открывается раз в месяц. И то только после полнолуния. А скоро как раз полнолуние. А что сам туда-сюда не ходишь? Да пробовал. Но у них там ребята больно жесткие. Ворам руки отрубают. Во, видел? Да ну нафиг. Лучше вообще не лазить. К тому же оттуда вытащить можно только то, что в ладошки поместится. А у меня она одна. Не. Қармағыла. Сардар, жөнілі қойшы әме. Емнелі одасың? Сындырып айла қолшы. Сілеп, түсінбей атасыңа, ей! Қарындасым жоқ! Қырғызстан жоғылып кетші, түсініп ай қатасы. Айт секретті сөзіңді, өлміш! Өз көзіңізменен көрдіңіз. Байқұш, стресстен болса керек. Жақсы сотрудник болмақ. Ова, апасы да чалған. Да? Улым өзін оқшабай тұрады деп. Да. Мұның арды даро психушкаға жібербесеңер опасно. Оның мет экспертизасы болбайды. Қоқыс камерадан өзінің қолын салсатшы. Менің советім даролашу психушкаға жібергіле. Мейліңіз. Сегодня в столице города Кемин радостная весть. Родился миллионный кыргызстанец. 1 миллион? Қырғыздар 1 миллион болған тұрбайсыз бе? Жақсы болған тұрбай. Айтып сайбайсың бе? Көтершіке. Жатып салғатшы. Мына
1 миллион болуп жаңы кыргыз жараны төрөлдү. Куттуктайбыз. Жаштарды болсо эмеңер бек болсын. Кыргыздар көбөйсүн. Мен ушуга эч түшүнбөйм. Маселен доктурга барсаңар, билимдүүсүн тандайсыңар. Юрист жалдасаңар, билимдүүсүн жалдайсыңар. Балдарыңарды күчтүү, билимдүү мугалим окутсын дейсиңер. А эмдегиле депутатка келгенде сабатсын шайлайсыңар. Я байке. Тура. Марсқа эле кетели. Жанагы Юпитердин элдер аябай сараң болушат. А сиз кандай дейсиз? Жүрүңүз байке, процедурныйга. Маны эркелетпейли. Клизма деп эле айтпайсыңарбы? Жүрүңүз. Тирүүсүзбү? Ой, Байбол Турман! Мен кудуктун билбедим кайсы убакта ачыларын. Айтылганда ачылат турбайбы? Чеш. Байбото. Сага да эне сайып салгам. Тиштеп жолчу. Жолобо мага. Байбото. Мен ойлоп атпаймын сен бул жакта отуруп ашкабак болуп кетипкен экен деп. Жолобо мага. Чыкканчы. Кечирим сурасам да кечирбейсиң. Бирок кайсы бала эле апасын көчөгө таштап салгысы келсин. Таза иштейин дейм, таза иштеген атам эмне болду? Айдат болуптур. Эртерээк бул жактан чыгып качып, душмандарды тоспосок, баарыбызды жок кылат. Ширин да жок. Сен дагы эртерээк барып жеңешкен роддомго алып барышың керек да, Эптеп төрөтүп алсаң. Урпактарыбыз ушунчалык дүнүйөгөр болуп, намысты, ынтымакты, айкөлдүктү унутат деп эч ойлоп турмун. Мындай калктын барынан жогу жакшы. Кечиресиз мырзам, сиз жаңылып жатасыз. Кыргызстандын келечеги кең. Кыргызстан алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдөн болот. Жаратылыш таза, коом да таза. Кыргыздар билимдүү, илимдин туу чокусуна жеткен эл болот. Элестетсеңиз, Нобель сыйлыгын алган 11 окумуштуубуз болот. Кыргыздар азыркыдай бытыранды чачыранды болуп жашабай, өз мекенде, эркиндикте балкып жашайт. Сен муну каяктан билесиң, Баатыр? А мен келечектен келдим. Сен эмнеге келдиң, Баатыр? Келерки 10-20 жылдыктын ичинде Кыргызстандын тагдыры чечилет. Биз уурлукту, паракорчулукту жеңип, кыргыздын желеген бийикке көтөрүп, чыныгы эгемен калып болобуз. Же болбосо ыпластыкка малынып, башка бирөөнө көз каранды эл болобуз. Мен ушуну айтайын деп келсем, булар мени жинди деп
ушул жерге жаткырып коюшпадыбы? Балким чын эле жиндисиз. Сиз өзүңүздү чын эле жиндим дейсизби? Бирок чын эле кайсы жинде өзүн жиндим десин, туурабы? Так, түшүнбөй калдым. Ошондо сиз жиндисизби же жинди эмессизби? Сиз аны өзүңүздүн акылыңызга салып таразалап алыңыз. Точно жинди. Азыр кыргыз эли ай үстүндө жол издеген жолоочудай өз жолдорун издеп жүрүшөт. Кээ бири туура, кээ бири ката жолго барат. Бирок биз аларга сабырдуу болуп, өз каталарын оңдогонго мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мен сенин ары бери айтылган сөздөрүңдү түшүнүп турам. Эмнегедир могул акмактын чулдураган сөздөрүн түшүнбөйм. Туура айтасыз. Келеркиде бардыгы нукуратунук кыргыз тилинде сүйлөйт. Бүт дүйнөнүн барыбы? Баары. Даже индейцтерби? Жалгызыма ушулар үйрөнө албай коюшту. Индейцтер да ошого. Урушта туруш жок. Мен сапарымды улайын. Сизге ыраазымын, баатырым. Байбота. Эптеп жол ачып койдум. Улантып койчу тешикти. Токтот тешигин. Мына могу тешик. Бул тешик. Чечи. Мен сен аккордеон тартканда эле тарттың ғой. Молодец, давай. Давай. Карма. Мен эмес, кармаш. Чой. Баса. Келечекте зима не будет. Не? Тамаша. Ишенип алба. Аз башкача токтотобуз. Сен мисалы машинага сүзүлгөндөн коркпойсуң да, туурабы? Коркпа, братам, качпа. Кайка сен амай? Мындай темир тулпарды качан минмегиле. Отур. Билесиңби айдаган? Отур. Айла. Туш! Yok. Тиги заманга сен артыңан кайын эрисип алып бармак беле. Мага келет да эми. Мунун азы отурбайбы? Бер акысы. Шеф. Не шеф, болбойсуңбу дейт. Убакыт жок. Тормоз, блин, Тасканы чыгарган ментяра. Мого мейли. Сага эмне жок? Кыргызстан жоготкон турабыз. Кыргызстанынчы? Мистери жоголот. Кыргызстанда системаны мен жараткан эмесмин. Ал система мына мени жараткан. Ошону түшүнбөгөн тупой экенсиң. Көп нерсе бок нерсе. Кыймылдаса өкөн тең вали нафиг. Кана маяк акырсыз калбады беле. Ошак деле болду, шеф. Каякта ошак?
Йо. Сен тек барсаң қазір өліп қаласың. Доктор Корал. Ажалынан жалтанчу мен емес. Кеттім. Тоқтач. Тоқтач. Қырғыз жарақта қыз салған емес. Дейін бересің. Бұл азырқы замандың ақ олпоғы. Тоқтач. Естелікі. Байбота брат, мен сағынасың ба? Көп сөйлебей. Құдыққа ешкім жолатпа, қармап тұр. Сардар. Жалғап өзің жегілден берген қағылайын жаратқаның қиналағын. Жарқыраған аламға кімдері тазим етпеген, тағдыры жолы татал жол бүрелерге кепкенен, абирігі азап менен арман мұңын чектеген аюға кеппеген. Жаралығында дүйдегі Алда қағылып кетейін, ай, чыдап қой айланай, аз елі Оңынан келе тұрайын, оңынан келе Құдай жақсылығын берсін, Құдай жегін Omayın elini düşsün, benim oğlum emes omayın elim Adamlıktı tancılar ay, akır zaman savcılar. Maksat beni çırmayı. Байбота батыр, уул тірілсі атын Егемберді қой бұла деген. Бля, секка, бля, барыңарды малдай қала, сата алам. Бұл басқа, мұнан басқа алтын, бекте басқа алтын болсы керек болшы. Бұл тетігі қылды, тетігі хрена батыры қылды. Тегілі, бұл жерде дағы алтындар бар. Менің алтындарым, менікі, я батыры қамет комплексия. Менің алтындарым.
уюшулган кылмыш добунун бетин ачып жана тарыхый баалуулуктарды сактап калуудагы зор эмгеги үчүн Эгембердиев Сардар сыйланат. Siz bilesizmi? Kırgızistan gelecekte futbol boyunca dünya çempiyonatının finalına çıkat. Ança oldu. Çempiyon olup da koymaysın bu. Hoş ol bulmaya kalmadı mı? Can tayda gelme. Bıramazdı. Üç keseyinde oturup kalmadık mı? Болды. Стажандан мен тыйлағам. Bayramның көргү келмеді, баланың көргүң енеді. Ақылың айтсаң тыңшабай, апатына көркү жемеді. Шибердің көркү мал менен, жылқынына көркү жал менен. Жылдызда жанған қара көз, жігітіне көркү жар менен. Бұлдың көркү гүлді бар, ірченің көркү үнді бар. Ақшым қаруса асманға, амалыңа болсын үнді бар. Бычақтың көркі қынында, жылқының санды қолында. Азамат болсың ер жігіт, ардақтыңа іштен борынба. Шибердің көркі мал менен, жылқынына көркі жал менен. Жылдызда жанған қара көз, жігітіне көркі жар менен. Бұлдың көркі гүлді бар, ірченің көркі үнді бар. Ақшым қаруса асманға, амалыңа болсың